afa yakosi ahwade afa won wie no mutimi di wei efra alete semena ya lete semena amonche no na wo de adware okay wo si wo wadrom na de afra wo de adware a drop power what you say obi se meda no me hu se me ni obi da obi ni me da na da no cry destiny a normal person ene me beda which is wrong we hear say Ewudifu aban no wo de fra lete semena na hwade obeyam sa emema no so omuso mbemem otimi wan sa masturbation che mo na mo hu se masturbation your friend masturbation oh gene feelings your friend masturbation agosi am chira de bi na be fekeke obi a wo ya sa bia me pa cho tie me agosi am penifo na obi a wanyini o wanyini ne yiri to obi o yiri kra so tumi ye okay obi o yiri enso ye ne yiri so na mo na tukatikati ye sankaja okwa donkwa de obetima akwa anapa obekwa wia obekwa nwumre enso bekọ no hye adwaye na otwetwe ebi okro hye toilet so na otwetwe me ka toilet ne kwan so nye water closet tempo aya tonkum hwitimu no no akwhye wo na otwetwe ne be masa me pacho kopo Ewudifu kete ene ya yenkosua wadi awie ne shells no osua onua ne etugu no aya drupa ekita sunsumu power eno krampo se mema na waso oden no wo yam na de o ye aduana de kakra gumandi obadwo ti se nkosua obe form ya je me pese me kodi esa nye we mema na twetwom be ma no omo de Ewudifu kete no na wasi o de no de nkosua hohono no dodo obepe dodo manu nkosua do wa diwade ana beti ya mobi so de nye bone na de afra mo afa wia na o de sra be ma no afa umfa wonsa usisi na no nsa eye na wi ade asra woni pedua otimi de bi fra nkuto na ade asra woni pedua nyina afebo nsa ade na teko onya bi kwa ko shedi pebre o ye wo maso wo so de no nsa e finger wo ho so ati ase okwadwaye ebi kwa do otimi fa yi brody kati oh sesto de se ebi otimi fa kokumba ya wo kan kasikiti de se be ma de enso no esa no apiani ebi kwa de bottle bia bottle kase na we piani nyina akwhye na kohye kumam akwhye nya se no ho na ene do eya why addicted to spirit awia no e na obosa brabone no ohia se obenya Ewudifu kete no o yes ade na o de fra na tesem na dware wia no sa nipa o de hye no sa no de bia se ne kete so okay o de bashit na so no wada anajo no within 7 days na sa de na teko akose enko me pese me kasa bebre me be ade papa bia no sese amafo adapa bi fra me bisam so difo aya video no eti adodo ya hwe amoma ewie na se me pa to subscribe channel no eye 1 and 2 me no eno se sofo ye benya 2 no we ni aya 1 ni enya me se 2 no so wo ha 2 ni ginam 2 no eda ho eti ni American se wo a wo hwe 1 no me pa to subscribe ya di 2 no so tuma obenya that day na omo di tum it so kase ma hwe 1 menya 1 menya 2 na afro Ewudifu a Ewudifu sunsum esene America say me kasa wi ma wi video ni nyame dia bi attention TV for dia it is almost so na afamu ko bubu ni toto no mo dia brew nti wo subscribe a ubenya 1 and 2 na hwe na wate ase na wo so kopa bi za sene America no ya ka akosi ahwa de ya obi wa wo sana ne na ase apropro ni pedua no tumi se pro skin rashes eno broni friends skin rashes baby dia nso ye ntoma okay to the man yeah friend ntoma se bia ya tona ya dia man wo se ne na ase hwane ne nsem hwane ni pedua no ya de be gugu so o sai enko o ya ne excuse me enye yie nti ne dia ne se esopa Ewudifu kete na ope ya ye mefe ya benkwan na wie ne mefe no so as ma say now watimi ahwese abeno ya wo enye fresh one na ade acheso a ya wo ade acheso no na ade afro Ewudifu kete na wa wo waduro do so be pacho ne nye ne ya wo mo aben ye yusu da na ade si na wa wo wi a me pacho po bi mo mfa de ne ntwu ni padu akosia wa hwe nipa bi won ne wo de sika tworo mo baka se tilapia sa no skin na ye
ye ntoma yare hospital bia ne won koye wakọ hospital bia but ne atie ne se akosua ye nsua de Ghana fo ye mpese ye besua de ye mpese ye beden ye behu akosua enti owia won fa ntwi nipadua ne saa owia ne ho na aye se e dosrade ne eduro no wo mu no na wagyan na wo ho awo ne ho wo a be 20-30 minutes ne asa ya ama no me pa cho be ne sa na dwuda suo mu so ne ya ama no nti e de on pebe shiti bi emu nsai na wa yusu nti afọ wi a within 7 days na kosua wo mu na bekasa akwala ya wo no foforo to okay ton fe because onyankopon any nature edinasem edi amano afei akosua mame komani mai me fa last one kan na me bia wo asem bi bisame a na emwa wo nsa akosua ye wakwala bi ho da wo tumi kam ena momfa TV ni nkosi duane nko ye kan ye si agro kodi ye enye nokure sene anka president kura so na kufu ado anko bedi president ya agro kodi nyina nko de be konda ye so atase wo ze Ghana fo ye wo adwen bi e wo nipaduam ye wo adwen bi wo nipaduam se ade bia no ye mpeni sibre ene ye mpese bi nya ne sibre enti de bia ye beko abresa wo ze me a me chechade a me kire ni free you nipa adwen wes o papa we de na obubo ni tim no kekansem obuwa banka wo diska so atese se me diska de papa na me diska de nya papa agosia ma me kire wade akola wo tie mu ne ade no na okam ye wo jene bi efe na alata jene nketenkete bi ba ko 7 na de afra haban o de fra haban ya me pa chosi ya ma ne mfe pawe wa ti akola awiwa ye ntwim da awiwa mono na de aban tu na de itapori na watwe ne gene ni nyina me pa cho fa frankutu na fa sra kwadana egikam bia bede ebeko ye won kwada fitin mi kasai ya kasa sa esoro ya de achen kwada no wo ye ne sa ya me ken ade asa kwada ene so betie firo agosia men kasa bim na apaso bi sa ma fi bisa papa Ewudifu K ya se o kai se Ghana memu ha ye de obi so de ye kai oh Ewudifu K de eno no mega on peso betua won se ye wonipa eno no ano de me kase me kira ye de empty bottle Ewudifu K na empty bottle ya no bia ya no koku bia afiri mu no na wati bi de ewura matworo ndi wo so de maka na de ewura na de asigam ano de mpa na me pese me ko so bi sade se me kama tifo na adofo enu kwa se me escape okay ya we juma edie no me ntimi kase me ka ho asema wie wati ase uko ba bi kura ebia uko yiyase ho ni kwa se uko ho oyu na benkum tiaso e de be se hye wonsa benkum mu a unam mu ba hyew na kire se ho a uko no ho nye aha e be kire se ho a uko no ho nye nje Ewudifu K no very powerful but ye be dey na ye do afu an ye display nuro and ye shinua no ye twetwa tugu we don't have any idea about it because we think that we have money so we are doing farm but no assassin kra no won appeal ni ye won sere ni ye but who see die wo say nyama but at the end of the day won say we lose great thing tebedi ni hu say menam na me hu say haban Ewudifu K eso da be dua esi wo sa na haban ni na se na tie dua na haban na tetere sa ba asa enye common oh se untumi nya na wa kra che so ko forest ko nwuram tinra we no ye ko fa wo nwuram no etwa se ehu enti ehia me nti na makofa obi su di ehia no nti onkofa ena we kura wo moto ade odwa mu no ofa garlic na de sem chechere to sika die mu obi kura so de ade bone beba odwa ho what I say obi so de ade bone beba odwa ho but garlic no bensen garlic no fa ba ko 7 what chechere now de abebre na nsa no wo de achechere anako jan na de ato ade no de so obi beba ba so se odwadie ati ase o edin pa obi no betima sore se obesime ko se ma mesi dwedie na we say ye pa wo na ye nya da bi we de nya awo adwuma we ye nya awo adwuma ade ye adwuma mu no eye se wo emuturu
akosia enye sisimoden se bi obi abubu agu fom na wo koye no eno so wade a wode kofa a wo beka ho kese ade a wode beye no kofa a ye different yes enyama a wode bi abubu agu fom tim eno no e se wodi kan kosensu atene na ade begu oba ade bi kan no de ntime nka na aye kwa ho ya afreme ya nti obi a wo hia me bia no me da sa for God's Revelation Ministry no me wo Ablekuma Agape William Street o tene o plurally ni so abo ni kakra pa o kevo na weza e abrosan a ye fruso me pa cho me telephone number 0553 401462 the next line is 0543 419160 me pa cho try say o frame na we nyame a voice note na dia premi ti mi wi a me bie na ma reply ofefefe menya hantan na mu me pese oba be so masen na de sika bo am so fo kwa to petroze na ko fa nwira no efomu bra wa mo ame a ntimi nko fa mama utima na be ko so ahwe to kase ne nu kase no ntimi sra wate fa usika ne be babo ame me fa bi nto petro me fa nko nwira mu me fa nko ya adwuma na me fa sika ene enunyam emfa mrew because obi ho se akosia ne nsem keka no on wa letter sem tuntum pa no e fa na want tete no ya eno ene gin ngeto na de fra amra chi bia de ohoro nsem na ohoro na odi nsu atene na be ye ebegina o mo fam bio okay akosia ma wie papa ma me bisa last question na yenko say me pese me yiso haban na metimi akofa haban no ba me de baaye no menye emergency ntimi yuso haban no me ko ba metimi yuso oh se se baba na ewo ya obetimi yuso ene ewo nso a ye wade a ye de ye oh okay ya nti no me ba be kire eno da mbonya kwanya me biem no me ba be kire se ewo a ye de ye because ebele na mo de ye adwuma yeah, that's it, Papa. Every year for any nature man or the God's Revelation Ministry and no D4 Eric Akusi Antwi and then no attraction komo edefa Ewudifu K I watch baby and the said only so odi kan e kan mo na ya mo bisa for continuation no ya na eda so e wo why anything na dey be answer na e be share program ya so no me kire wo say subscribe to the channel uko Facebook and so you follow to the channel o follow so enu na dey be atuma and subscribe keke we be nya notification bar no say na dey be atuma o wa hifa kra po a o sunya so with data na ye dey ama say e bia nature man ne part 2 no ye dey atum press wa na ebusia e dey wo akwa attention Tvgh ha ana ye ne nature man e besimili ene akosia sparkles ye da say ya